कार्यक्रम नवम अवसर आपन समस्त अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। चलतु टे पूजा कर दी जा पूजा ए सरला चलतु मुझे कौन रोषे कर देखेबी। तो आज हम टमाटो खटा हम आ डाली हम मिक्स चना डाली टिके टमाटो हल्दी पकई देखिए मुझे सीझेदेवी आहरी हे टमाटो खटा आ मिक्स घांट तरकारी हम से अदा रसुन टाक बाटी दीजिए। अदा रसुन तो बटा सरला आम परिवाटा काटिदे आ सब तो धोई रखी काटिदे। चेंगरू येड़ा डबर पिला धाई जा देखो परिया कटा तो सरला आ चलतु ए बसैबा तरकारी खटा तरकारी को मु प्रेसर कुकर बसई तो देखु लंका गुंड हल्दी गुंड मसला गुंड पकई एवं लुण पकाउची आउ पकेबी अदा रसुण बटा तापर आपको भल भाव घाटी देवा। आहरी रही आमर मो पोटल को टिके भाजी देइथिली आपको भी पकईदेवा आउ भल भाव घाटी देवा। टमाटो भी पकाई नाथला टमाटो भी पकईदेवा अल्प टिके टेस्ट आसीबो हमर घांट तरकारी देखो बढ़िया बास्ना बाहर लानी। देखो सबको मु भल घाटी देली मुझे पानी ग्लास टे देकी सिझेबी। एपटे आम खटा बसैबा ए मेथी पान प्रथम आम फुटेदबा तापरे कंचा लंका प्याज तापरे बाटी थिबा अदा रसुण एपटे मोटी नानी देखु रोषे कर जेहेतु वर्षा होता से पूरा बारीटा ओदा ओदा रही आकाशटा भी पूरा सफा देखा मुझे तो टमाटो बसई चलतु जा घर को देखा। टमाटो भी सीझी आसला एवं आम पकईवा गुड़ आ चीनी पकई बड़ी आगुरी भाजी रखी पकईदेवा। अल्प समय सीझापी देगले होगला आम पूजा करवा रोषे सब सरला।
ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିଆ ନାନୀ ପଠେଇ ଦେଇଛି ତରକାରୀ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ରୋଷେଇ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଯିବା। ପୂଜା ଏବେ ସରିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରେ ପୂଜା କରିଦେଇଯିବା। ଆମର ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ମିକ୍ସ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା ଆଉ ମଝିଆ ଦିଦି ପଠେଇଛନ୍ତି ପଣସ ତରକାରୀ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଖଟା ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇବାର ମଜା ଉଠେଇବା। ଆଜି ଭାଇର ଛୁଟି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଗରୁ ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ା ସରିଲା ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ହଁ ନାଇଁ ଏତେବେଳକୁ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଯେ ତଥାପି ଗରମ ଗରମଟା ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା। ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ସରିଲା ଆଉ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏବେ ହିଁ ଆସିଲେ ଆଉ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ। ଖାଇବା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା ତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବାରିପଟ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖିବା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ଏମିତି ବର୍ଷା ହୁଏ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ସବୁଜ ବି ହେଇକି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ରାମନବମୀରେ କିଛି ଏମିତି ଖାସ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୂରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲ ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ରାମନବମୀରେ ଆମ ଗାଁରେ ତ କିଛି କରାଯାଇନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କିଛି କରାଯାଇଛି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାମନବମୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଆଶା କରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।